reka tubumbure Bibiliya zacu dusome igitabo cy'Itangiriro igice cya 12 umurongo waho wa mbere. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 12 umurongo waho wa mbere. Aravuze ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so ujye mu gihugu nzokwereka. Namwe niko handitse, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazi bagire umugisha ku bwawe. Amen. Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cyaho cya mbere, ngendereye umurongo waho wa 5. Haravuze ngo nuko ijambo ry'Uhoraho rinza ko riti, ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushyizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Amen. Akire neza iri jambo ry'Imana. Amen. Reka basabe abari kwandika mwandike, hanyuma bari ko barasoma Bibiliya barekeraho. Tugize undi mugisha wo mu gihe Imana yaduhaye kubaho, tugize umugisha wo kuba mwari no teraniro. Imana ishimwe. Amen. Twaganiriye byinshi, tuvuga byinshi, ariko n'uyu mwanya reka twe gucecekera imbere y'Imana, twongere tuvuge, tuganire ijambo ry'Imana. Nkuko Mwungeri yabivuze, arongowe na Mpwemu Yera, ndagira ngo nanjye tuganire kuri iri jambo rya karandi. Hano Bibiliya ivuze Aburahamu, imwita Aburamu. Yari atarahindurirwa izina, muribuka ko yabanje kwitwa Aburamu, nyuma akaba Aburahamu. Iyo dusomye amateka, Aburahamu ni umwuzukuruza wo kwa Nowa, ariko kandi Aburahamu Bibiliya yivuze se umubyara yitwa Tera. Tera yari umucuruzi, acuruza ibigirwamana, namwe niko mubyita, acuruza ibigirwamana, aba hitwa muri Uri y'Abakarudaya. Aha muri Uri y'Abakarudaya, iyo bavuga Uri ni nko kuvuga muri centre cyangwa se mu mujyi wabo, cyangwa mu isoko ry'Abakarudaya. Ubwo ni ukuvuga ni nk'uko twavuga, murabona dufite Uburundi tukagira na Bujumbura, ni kapitale. Bujumbura ni kapitale y'Uburundi, sibyo? Noneho na Uri yari kapitale y'Abakarudaya. Umuntu wabaga muri Uri yabaga ari umuntu ufite byinshi, utunze cyane. Hanyuma Tera we yari umucuruzi w'ibigirwamana, ariko nubwo ari umucuruzi w'ibigirwamana, akomoka mu muryango wo kwa Nowa. Imana agurisha cyangwa adandaza ntizavugaga, ariko Imana yo kwa Nowa yo yaravugaga. Barabyandika, babishyira mu bitabo, bijya mu makayi, bamenya ko Imana yavuganye na Nowa. Muribuka imubwira ngo abazi inkuge, imubwira Mesiya azabaza, imubwira mu giti cya goferu, simatinda, imubwira uburyo ari buhunge agacika n'umuryango,
hama mu nkuge Imana irabakiza, ibakijije Nowa aza gusinda araborerwa mu nzabibu yari yenze mu misukoni. Yego amaze kuborerwa abana be bamubona yambaye ubusa, barataka bavuza induru. Uwamubonye wamushyize ku karubanda, twebwe ni gutyo tubyita, wamushyize hasi ku mugaragaro utagiriye se ibanga, wamushyize hanze. Ise Nowa aramureba, ntiyavuma Hamu, ahubwo nawe acavuma umwana wa Hamu. Ndagira ngo tuganire twitonze. Uwamushyize ku karubanda siwe Nowa yavumye, ahubwo uwamushyize hanze siwe yavumye. Yavumye umwuzukuru we. Kubera iki? Uyu mwuzukuru ntacyo yavuze kuri Nowa, ntiyanamubonye, ntiyaranahari. Ariko niyongera kandi kuvuma uwamubonye, araba ikigoryi ubugira kabiri. Yaramuvumye avuma umwuzukuru we. Yandi magambo avuze iki? Bisiguye iki? Biravuze ngo uko wambabaje umbereye ikijuju, reka mvume n'umwana wawe nawe kubera ikijuju ubabare nkuko nababaye. Avuma uwitwa Kanani, avuga amagambo akomeye, aravuga ngo Kanani ari umugaragu w'abandi bagaragu, ngo abaje bateranye Kanani ari umusha w'abandi baje. Biri kumvikana? Aravuga ngo Yafeti abe mu ihema Uwiteka nkorera amuha umugisha, ngo ariko Kanani amukorere abe umugaragu. Nimukurikira amateka, Kanani yarimutse muri histoire tubyita Hitite cyangwa Hitayite. Barimutse abitwa bimukira, arigendera ava mu muryango wa se, aragenda ajya gufonda igihugu kiteraga, nta butaka nticyari gifite aho barima, ntaho nka zabagayo, cyari igihugu cy'ubugaragwa. Ikintu cyari kihamamaye kuruta ibindi ni inzuki. Namwe mubyita inzuki, zikaza n'ubuki, mubwita murakoze, zikaza n'ubuki. Nimwumva Imana ivuga Isiraheli ikavuga Kanani ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki, ntimubwire ngo amata nuko ari yaboneka gusa, nuko nta muntu waharimaga, ahubwo inka zarishaga ku musozi, kuko nta warima ngo abone umwimbo. Navuga ngo ni igihugu cy'ubuki, mu bisanzwe biriya ni ibintu bidahingirwa, ntawe ubirimira. Inka warima utarima ubwatsi irabubona. Hanyuma ubuki, inzuki nazo si ngombwa ngo uzubakire, wakubaka utakubaka ntiziburaho kuba. Ni igihugu cy'amata n'ubuki. Yandi magambo, umugisha warimo ni umugisha wirera, nta muntu ukorera ngo awubone, waba ubwawo niwo wire kumanga. Ndagira ngo munyumve uko nshaka kubivuga. Hari abizigira batajya babona umugisha wo gukora, bakabona umugisha rusange gusa. Uwo ni wo wari uri mu gihugu cya Isiraheli. Imana imfashe noneho ntibinengane, Imana imfashe tugendere ku murongo. Kanani arababara. Mwasomye Bibiliya, Aburahamu Imana imubwira ngo haguruka ugende, yamuhaye igihugu cyitwa ngo iki? Yamuhaye igihugu cyitwa Kanani. Hari aha Kanani nyine, ariko Imana imufata nk'utabaho. Kanani yaravuga. None Imana irarebye ibona mu isi hose, buri hantu hafite mweneho nyine, hafite mweneho. Irebye ibona hari utuye
ariko afite umuvumo, atemerewe gutura, yemerewe kuzerera. Iravuga ngo we ntiwemerewe gutura, wemerewe kuzerera. Ndakunyaga ibyo mfite Aburahamu. Imunyaka ikana iha Aburahamu. Harahakana iramubwira ngo haguruka Aburahamu we, haguruka ujye mu gihugu uzokwereka, kandi nyiracyarahari. Nimusoma Bibiliya yavuze ngo harimo Abayebusi, Abahivi, Abagirugashi, Abamori, Abanaki, Abadani, harimo Mowabu n'ibindi. Iravuga ngo nimugerayo muzabakubita, muzabahingure ngo ntimuzemere kubana nabo. Ntimuzabemere. Ujya wibaza ngo kubera iki umuroza ntwari umwana? Hari igihe Imana ibyemera. Iyo nta butwara ufise ku byawe babitwara ureba ukanuye. Iyo nta butwara ufite ku byawe uradepoza abandi bagakora. Uriga waheza kwiga ugasigarana Igifaransa n'Icyongereza gusa. Ngenda natuka vrema. Narize twebwe bati tujya tuvuga ngo twasoma birakwangari. Kanana aremera aramanika. Nasomye Bibiliya imbwira umunsi Isaka yarari gutanga umugisha ageze mu zabukuru. Yari afite abahungu babiri, uwitwa Yakobo na Esawu. Yakobo birasobanuye ngo nuriganya undi. Abantu benshi bajya bavuga ngo Yakobo ni umuriganya, ngo kuko yariganyije Esawu umugisha. Oya, baramubeshyera. Icyatumye yitwa Yakobo nuko bavuka bari impanga, bari abana babiri. Namwe muvuga amahasa. Yego murakoze. None twe tuvuga impanga. Nivuga impanga mu byumve gutyo. Bari impanga. Hama agiye kuvuka, abize biology murabizi ko iyo umugore afite amahasa mu nda bararwana abana kugira ngo haboneke ubanza. Bakora komba burya mu nda, bamera nk'abasiganwa, umwe asunika undi yegezayo gutyo. Noneho Yakobo ntiyabanza, Esawu ngo aje, Yakobo ahita asunika ukuboko amufata ukuguru. Yes, amufata ukuguru. Babonye kwa kuboko kwa Yakobo kuko kwaraje, deja ntiyamufashe ukuguru ko kwatanze umutwe wa Esawu gusohoka. Murabizi ko umwana abanza umutwe. Gutanga umutwe wa Esawu gusohoka. Nyina Rebeka amubonye aravuga ngo ntiwashakaga kubanza kuvuka gusa, washakaga kuriganya umugisha w'imfura. Aravuga ngo nkwise Yakobo, bisobanuye ngo nuriganya undi. Kwa kuboko kwa Yakobo gufunga aho umutwe wa Esawu wari bunyure, ariko n'ubundi Esawu arasohoka. Yakobo aho kubanza umutwe abanza ukuboko. Ndagira ngo munyumve. Arakura. Esawu nk'imfura, umwana w'imfura, niko Isiraheli yabigenza buri gihe. Niwe wahabwaga ubutware bwa se. Iyo se yapfaga agiye gutanga, twe tuvuga gutanga, iyo yapfaga ageze mu zabukuru, yamuhaga umugisha w'imfura. Niyo yaba yararazwe ibindi cyangwa ntibabimuhe, ariko yahabwaga umugisha w'imfura. Ariko Esawu aba umuhigi, namwe mubyita guhiga, ashaka inyama mu mashyamba, mu misozi. Arahiga. Yakobo aba imbere ya nyina, akurira imbere ya nyina. Ntiyajya mu ishyamba guhiga, ntiyajyayo. Nyina amwigisha guteka. Hanyuma Esawu ise
Isaka amwigisha kurasa, we arahiga. Ariko igihe kimwe Yakobo atunzwe n'umwimbu uva mu butaka, we yirira ibishimbo biharage. Ariko Yesawu arya inyama, akundana na se kuko abakambwe bakunda inyama cyane. Ariko kandi n'Uwiteka akabakunda inyama kuruta ibishimbo. Kubera iki? Ntabwo ari uko Imana irya inyama, oya, ahubwo nuko kugira ngo inyama iboneke itakaza ubugingo, ubuzima buratakara. Hari abantu bajya bababwira ngo Kayini na Abeli ngo bajya gukorera Imana, ngo Abeli ngo yatwaye ngo ishikanwa ridashitse, ngo Kayini yatwaye ishikanwa ridashitse. Yajyanye ishikanwa mu mwanya w'ikimazi. Imana ntiyashakaga ishikanwa, yashakaga ikimazi. Exactly. Hari igitambo n'ituro. Ntimubyumva? Ntibitandukanye. Ikimazi ni cyagombaga kuba kiva amaraso, ituro zikava ku mutima. Murakoze. Kayini kuko nawe yari umuhinzi, ntiyafata mu ntama za se, ariko Abeli nawe yarahinga ariko akaragirira se, we afata no mu ntama za se ajya gutambira Imana. Atambira Imana ibimazi, Imana iranezerwa. Kayini ajya ku gicaniro ashyiraho ibishyimbo. Namwe mu nyumvire, namwe mu nyumvire. Dufite abantu bajya bacurika ibintu, umubwira haleluya agakoma amashyi, wamubwira amen akazunguza umutwe. Nuko bakristo nuko bakizwa duteye. Rango uti icara hano ngo hoya, ngo aha niho hanezeye. Nuko duteye. Kuki wambara impuzu zireshya izi nizo nashaka? Ni umuvumo wa Kayini wo kutemera. Ejo Mungeri yarabivuze, yaravuze ngo imaze kurenga hariya mu muryango, ngo ubuyobozi bwawe, uburongozi bwawe buba buheze. Twebwe mu muco w'iwacu w'Abanyarwanda, abantu babaga bafite inka nyinshi, tubita abatunzi. Iyo bajyaga mu rwuri, namwe muvuga urwuri, okay, iyo bajyaga mu rwuri rw'abandi cyangwa mu bikingi by'abandi, yatwara inkoni gutya. Ntabwo yayitwaraga gutya nk'uragiyiza, yayishyiraga ku rutugu, bisobanuye ko agenzwa n'amahoro. Yajya kwinjira mu nzu y'abandi, ya nkoni yazanye akayishinga gutya ku muryango, akinjira nta nkoni afite. Bisobanuye ngo nta winjirana ubutware mu rugo rw'undi. Na hano niko bigenda. Uretse ko abakizwa batazi agaciro kabo, tutazi indangagaciro zacu, tutazi value zacu, umenyana n'umuntu ukomakomeye ukajya uri kuvuga ngo runaka turaziranye, ariko we ataravuga na rimwe ko akuzi. We nta na rimwe. Iyo muhuye uraza ukavuga uti twari turi kumwe na runaka, ariko ntashobora kugera mu bagenzi ngo avuge ko mwari muri kumwe. Arakureka. Ibyo biterwa n'iki? Bituma agaciro ko mu ngoro y'Imana gatakara. Ikindi gitakaza agaciro ko mu ngoro y'Imana ni igihe twebwe ubwacu, murantunga, umuntu aza akicara yazindutse, mubyita kuzinduka, yaje kare atakerewe, haza umuntu ukomakomeye ugahagurutsa wa wundi waje kare kugira ngo umubonere intebe yo kwicara. Iteka n'iteka yazinduka yakererwa, arabizi ko hari abari buhaguruke, akabona umwanya, ntazigera yubaha urusengero. Mvuze nabi? Ntashobora kubaha ingoro y'Imana
w'Imana mu gihe hagera tugacika ibikuba. Sinabwiye ukuntu twagiye mu gikorane cyo kwirukana umudayimoni, umuzimu wari warateye ahantu ku iriba no ku isoko. Dufite mu nzego zose, ari itorero, twe tuvuga inzego z'amadini, ubuyobozi bwite, nagije nabwani kugira ngo uyu mudayimoni atazagaruka hano, nimwakira agakiza inzu ye tuyisenge. Ibyo kukureba ngo ufite amaranka ibiki n'ibiki hano, niyo wakora igisoda ntiwagera ha Yesu, niyo wakomera ntiwayobora ubwami bubiri bwo mu isi no mu ijuru. Uwo turi imbere rero ntayobora igihugu kimwe, no, ayobora isi yose n'ijuru ryose. Kandi none igitangaje, Birigaramu yararirimbye aravuga ngo urukundo rwe ni kuzimu nahagerayo. Mutagira ngo ikuzimu ni kwa Satani, oya, ni imbohe y'ikuzimu aboheye. Ntabwo ari iwe naho, naho aboheye. None imfungwa aho zifungiye ni iwazo? Ntabwo ari iwazo niho zifungiye. Satani mujya mumubeshyira ngo iwe ni ikuzimu, reka da, nuko habaye igihe kirekire mukagira ngo ni iwe. Murakoze. Ahamaze iminsi mukagira ngo ni iwe, ntabwo ari iwe, niho afungiye. Icyo mvuga ni iki, kugira ngo dukire karande, ndabivuga nitonze, Imana imfashe, kugira ngo tukire karande. Karande ubundi ni iki? Ni uruhererekane rw'imivumo. Si umuvumo w'amagambo gusa, ni umuvumo wabayeho kubw'amagambo, ukomera kubw'ibimazi, kubw'ibitambo. Uyu muvumo ntibisaba ngo uba uvuka mu miryango iraguza cyangwa y'abapfumu, oya. Uyu muvumo twabonye mu gice cya 6 itanguriro. Imyuka mibi yabyaranye n'abantu b'umubiri ibyara abana b'umubiri, ariko kandi ya myuka ishaka ko aba bana basabana nayo kugira ngo bagire connection. Amasinga anyuramo connection y'iyi myuka n'aba bana ibyaye yabaye amaraso y'ibimazi, hama kugira ngo batange umugisha mu miryango y'aba bana. Nuko abana bategekwaga gutanga amaturo, aricyo twita guterekera, kuraguza. Uwatanga ibimazi agatanga amashikanwa, iyo yapfukama ahamagara bakuru baramwitabaga. Ngewe nari mfite data wacu, ntabwo ari umwe nababwiye wasengaga nyogoko. Nari mfite data wacu amena icyitwa igisabo. Igisabo murakizi? Arakimena. Akimenye abyimba inda. Yakirenye atabishaka vuremasha, ari kurwana n'ipusi. Yasanze ari mu mukikoni, afata inkoni akubise ipusi iramugurukana, nawe arahaguruka akubita umutwe ku gisabo aho cyari kimanitse, kiragwa kikubita ku ishyiga. Ishyiga murarizi, murakoze. Akubita ku ishyiga, kikubise ku ishyiga gicu kirameneka. Indira byimba tubyita urushwimo, yuzura amazi. Yamaze iminsi 3 turamushyingura. Tuvuye kumushyingura nafashe ibisabo mu rugo, hari ibisabo 4. Fata na kimwe yari yamenye cya 3. Bagiterekereye bagishyigikiza ibintu, baravuga ngo ikimwishe, bazana abakuru n'abapfumu barakizenguruka, bakajya bamena inzoga iruhande rwacyo bavuga ibigambo, batereka n'inyama aho ngaho. Noneho umwana muto wari wadusuye agiye gufata kuri ya nyama, baramukubita bamuca indasago, bamusiga ibyatsi. Ndabireba navuga nti bisi nabyemera Anicet, ndangane simbyemera. Fata umuhini twahuzaga isombe,
nabwira nti dayimoni ngiye kugukubitana n'imigenzo yabo yose. Fata bimwe byose bazana mbirunda hejuru. Narabihuraguye jiska preza ko ntarapfa. Narabihuraguye nabwira ntuwo mwishe n'uwo wanyuma mwebwe ndabakubita kuko nge si n'uwo mu muryango Habiyaremye Jacques. Oya, Jacques yarambyaye kubw'umugisha yahawe urubyaro, ambyarira Kristo, ndakorera Yesu. Rero sinshobora kwibarana nabo ngo njye mu migenzo yabo nemere kwicwa nkabo. No, sinjyemera. Esha bundi baherutse gukereya groupe baravuga ngo Mazimpaka tumenyane groupe. Wowe nandese Mazimpaka uwo ni sogokuru ubyara mama. Ndeba uburyo mama yagahagarara kumva yakamuhamagara ngo Mazimpaka ngo ngwino ufasha Anicet niyomugabo. Ndavuga ni none abamukomokaho nge nabo twongere tumenyane. Ndavuga ni sinshobora, nari muvinga mva kuri groupe baravuga ngo kubera iki se nguhise uva. Ndavuga ni mwanyitiranyije sidibarirwa muri icyo gisekuru. Nangeri groupe muri gukereya ngo tumenyane binyuzaho. Ndavuga ni no, muyikreye kimuzigera mwibagirwa ko hari umuntu wayivuyeho adashaka kuyibamo. Icyo cyonyine kizatuma munyiruka bitanyuze kwa Mazimpaka. Nabiti umunsi muzoterana muzajya mwiruka ko hari uwo muri famiye wanze kujya muri groupe ntimuzabura kunganira. Ni mwumva umunyabwenge muri niyumva ashaka kumenya impamvu ntagiye muri iyo groupe azaze mwereka undi muryango mushya asigaye mama. Hari ibintu dukina nabyo, hari ibintu tujya dukina nabyo abakizwa akakubwira ngo turi muri Kristo Yesu tuba tubaye ibyaremwe, ariko abadayimoni bakarara bagusambanya. Turi muri Kristo tubaye ibyaremwe, amahembe akaguhondagura. Turi muri Kristo tubaye ibyaremwe, umupfumu akajya arara gukubita inkoni nk'uri gukubita ingoma y'abaporoso. Cyaremwe giye. Ndiko ndarambagiza madamu naramwicaje namwe nturizera kandi ndizera. Namwe ari no nk'ubuhamya. Shingira intahe. Wizera gute ushingiye kuki? Ntamuti nizera Yesu umwami n'umukiza. Byagenze bite none? Arambwira ngo ndiko ndiga umubatizo. Yari atarabatizwa mu mazi menshi. Ndabwira ni ngaho mbwira. Arambwira ngo mu rugo wacu tugira igicaniro cy'amasengesho. Nababwiye ko yabaga kwa ministre. Cyo gihe namurambagije aba kwa ministre w'abakozi ba leta n'umurimo za kumutwara baramugize ministre w'intebe. Ndabwira nibyo gukomera kwa huba bitandukanye no gukomera kwa Kristo. Amwana inshingira intahe wakijijwe iki? Arambwira ngo nakora ibi ngakora ibi wabiterwaga nande ni kamere cyangwa ntabwo ari. Ndabwira nta na kimwe wakoraga wumva uyu munsi ujye kumbura. Ndabwira uti ntabikumbura buri gihe nkarwana nabyo simbikora. Nta kigucika se? Arambwira ngo ntacyo mbona arambeshye. Ndamwana urabeshye. Kirahari kigucika. Ndamwana iyo kamere kukisubirayo kubera iki? Ni iki kiguma kigukururirayo? Ntibubwire ngo nuko ibyaha biryoha. Oya, iyo dukoze mu byaha tubikora buri gihe. Ntabwo ari uburyohe bwabyo. Ntimugire ngo nuko kuvuga nabi biruhura. Oya, iyo inabi iri muri wowe uyikoresha buri munsi. Uko mubizi nta muntu ushobora kuvoma amazi yo mu nyanja mu kiyaga aha muri Tanganyika ntiwajyayo ngo uyavome uyajugunye uyakuremo. Yukuye mu ijerekani imwe irongera ikuzura kuko umugezi umenamo buri gihe. Hari ibintu biba mu bantu bihora bituvomerera bitwuzuza bikaba connection y'ibindi bititwa Imana, ariko kandi twuzura mwe tugahanura. Muzakurikirane Bibiliya imbwira ahantu Pawulo yigeze agera ahasanga umukobwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Sinzi niba namwe niko muhita. Reka tuhasome ntacyo bitwaye. Igice cya 16. Eko ndabona ariko muhita. Igice cya 16 umurongo wa 16. Ibyakozwe n'intumwa. Umutwe w'ijambo aravuze ngo umukobwa urimo murakoze. Umurongo wa 16 ngo bukeye
tugiye aho basengera duhura n'umwigeme urimo dayimoni aragura, yaratungishije ba shebuja cyane ngo kubw'iyo ndago. 17 havuze iki? Uyo aradukurikira twebwe na Pawulo asemerera ataba abantu n'abasavyi b'Imana isumba byose, kandi bababarira munsubize, bababarira uwo ninde uri kubivuga? Nagira ngo munsubize, ninde uri kubivuga? None araraguye amenya ko Pawulo na Luka na Silasi bari kumwe ari abakozi b'Imana, agiye no kuragura ntiyabatesha posisiyo yabo. Aravuga ngo bariko barababarira iby'inzira, kandi atiwe na dayimoni ya tansiyo. Atewe na dayimoni arabaranga ngo aba bariko barababarira iby'inzira y'agakiza, mwe mubakurikire. Bibiliya iravuga ngo ntiyabikoze rimwe, yaciye abikora ejo n'ejo bundi n'ejo bundi. Pawulo ahindukiye aramureba aravuga ngo abambona nateze amatwi ubuhamya bwa dayimoni murimo, baragira ngo nanjye nkorana nawe. Aravuga ngo dayimoni kuvemo mu izina rya Yesu, agwa igicuri, agwa igihumuro, ngo bamubyutse bashebuja batuma kuri Pawulo na Silasi. Aho niho mujya musoma basengeye muri gereza bageze ahitwa Tesalonike. Baciye babashyira muri prison kubera uyu mukobwa bakuyemo abadayimoni, kandi bazanaga inyungu bazizanira bashebuja. Baravuga ngo aduteje igihombo, aduteje igihombo. Munyumve gatoya, nubwo mbaye nk'udevia, ariko munyumve gato. Amahame y'amadini adashingiye kuri Bibiliya, iteka ryinshi 70% abari mu nyungu za Satani kugira ngo mutamenye ukuri. Amahame ya namwe munyumve, abatemwe Jehova baturuka kwitwa Ruseri. Ruseri yacuruza imyenda, yacuruza impuzu muri Amerika. Hari cyatumvikanye n'abandi arigumura, aca umuvugishwa akajya hanura, ashinga idini rye aryita abita batemwe Jehova, bashingira kuri iryo zina gusa. Aravuga ngo udasenga muri iryo zina ntazigera abona Imana. Jehova bivuga Yahwe, Yahwe bivuga Imana ihoraho, uriho udapfa. Yahwe niryo zina tuvuga ngo ni Uwiteka, Imana nyiribihe. Kristo aje mu gihe uriya baravuga ngo Jehova kichani vashia, Jehova kichani vashia, hari nk'amagambo kuko igihe urayo uburyo cyandikwaga bandika gutuntu dusa, abahanga bo kukimenya bakishakira mu byanditswe birebera gusa. Muzasoma Bibiliya 17, je pense que niba atari 21 ibyakozwe n'intumwa n'ubundi. Pawulo agera mu biberoya aravuga ngo bo bari beza, ngo ko bashakaga mu byanditswe bashaka kumenya ukuri, bashakaga mu byanditswe bashaka kureba icyo ibyanditswe bisigura, bareba muri izo nyandiko nyine. Aravuga ngo niho bahise bavuga ngo ntabwo muzabana n'Imana mu ijuru. Imagine umuntu uri kubwiriza wirengagiza ijambo Kristo yavuze ngo aho data ari niho ngiye, kugira ngo aho ndi namwe muzobeye. Ariko ntibabyemera. Niba ari ikosa ribaho ni uguhakana ijambo ryavuzwe na Kristo. Wenda wahakana irya Anicet niyomugabo, omwe na Pawulo wagerageza, ariko Kristo bazana biranamu, si ngombwa gutindaho. Adventist Church ntabwo ari ugutunga agatoki amadini. Mu 1844
barahanuye baravuga ngo Yesu agiye gutwara itorero, ishengero riragiye, barategereza baramuheba. Bamuhevye baravuga ngo ntimuzongere kwemera abavugishwa ba mu ishengero ryacu, ngo dusigarane ibitabo by'abavugishwa gusa. Baca bagendera ku bitabo by'ubuhanuzi ariko ntibabwemera buturutse muri bo. Baravuga ngo ntakije gutwara itorero, ngo ahubwo agiye hahera ngo guca urubanza. Baca biyita aba advented, ko icyo gihe bitwaga abamiririste baturuka kuri mireri, biyita advented, bivuze ngo ni abategereje. Pentekote kugira ngo ivuke, muribuka ko Pentekote mu Rwanda ni Burundi yaziye rimwe mu gihe kimwe. Kugira ngo ivuke n'abagabo babiri, abantu benshi bazi ko ari abasuweduwa babiteye, ariko no, n'abagabo babiri baganiriye ku masengesho mu cyumba cyo hejuru kwa nyina wa Mariko i Yerusalemu, igihe mpemu wera amanukira intumwa za Kristo. Barabiganiriye baravuga ngo kubera iki mpemu atagitukoresha nkuko yakoreye mu ntumwa ari babiri bari muri Amerika. Mu gihe bariko barayaga bombi, umwuka wera abohereza mu cyumba cy'amasengesho, baravuga ngo tujye gusenga. Bamaramo iminsi 7. Ku munsi wa 7 umwuka wera arabamanukira, bavuga mu ndimi nshya, buzura imbaraga za mpemu. Bamaze kuzura imbaraga za mpemu, umwe aguma muri Amerika ari itorero rya Methodiste Libre ryavutse uwo munsi. Hama undi wa kabiri ajya muri Swede abwiriza y'ubutumwa, no Swede itangira kurenganya bakizwa. Barabafata bakabahambira mu mpuzu, bakamena ko petroli, bagatwika bakabamanura ku misozi bari gushya. Itsinda ekipe yitwaga Betania iravuga ngo twe gupfana ubutumwa bwa Kristo. Aravuga ngo aho gupfa duhagaze ngo batwice, tujye kubibwira abandi bazaduhore ko twabivuze. Bahaguka muri Swede banyura Uvira, baje henshi bagera muri Kongo Uvira, baje Burundi bavuye Uvira, baza mu Rwanda bavuye Uvira, barabwiriza. Abasweduwa kuko bari abanyamubabaro, murantunga mu nyufu, kuko bari abanyamibabaro, ntibigeze batubwiriza ubutumwa bwo gukora ibitangaza. Niyo mpamvu mubona ibitangaza byabaye tukavuga ko ari dayimoni yabibakoresheje. Tibigeze batubwira ibyo gukora ibitangaza. Oya, bagera mu Rwanda twebwe bwa mbere baravuze ngo turashonje nimutugaburire, kuko wari umuco w'Abanyafurika gusaba kuruta gutanga. Baravuga ngo ahubwo twebwe mwaduhaye. Ijambo rya mbere basomeye mu Rwanda ni rivuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mungeri ababariri, uyu munsi muri iyi myaka nibwo abashumba bo mu Rwanda batangiye kwambara neza. Na hano murakoze, ntibari kubona umwungeri urare mu rugo iwe abona ibyo akugaburira. Ntibyaboneka. None arakuraza, ntiyabonye aho araza intumwa, ntazabona n'aho araza abashyitsi. None ngo nta karande tugira. Ariko kandi nubwo ibyo byaburaga, ntibyatumaga tudavuga tuzajya mu ijuru, ariko mana tugahora muri mpemu, abakitwana yaturimana ibindi wabireka mana. Ariko mana ukabindura igikoresho cya n'ibindi ukabireka. Inzu niyo wayireka, imiduga niyo wayireka, kudandaza niyo wabireka, ariko ukabindura igikoresho. Imana iratwitaba itubwira ibikoresho, itwima imiduga, itwima kudandaza, itwima inzu, itwima ibiryo, itwima impuzu, itwima ibirato, tukajya tugenda dutyo. Muzi ikintu gihita gikurikira, iyi ntumwa ishonje ntisaba umugisha, muzaperereza iravuma. Umushumba udafite amahoro ntiyatura amahoro. Muzabaze kugira ngo mubone amahoro.
Salomo yaravuze ngo kugira ngo Abisirayeli bazagira amahoro nuko bazabanza bakayitirira bakayifuriza Yerusalemu. Nari inyoboye iteraniro. Ibi byuma nabyo njya mbitinya kuko bivuga byose. Iteka iyo ashafuye ni mu izina ry'Uwiteka, yishimye ni mu izina ry'Uwiteka. Ndamurera navuga nti uyu mugabo aradukenye. Igeze naje umupaka kuri frontiere ya Bukavu, bari giye gusengera abarwayi kuri hôpital général. Ifite Bibiliya bamaze kunterera jeti, icyo gihe nari nambukiye kwiranga muntu ntabwo nari nakoresheje passport. Umugabo arafata akajito kanjye aragaca. Hano ngo ukorera Imana iki? Numva nuzuye umubabaro ntamenye aho wavuye. Nuzuye umubabaro mwinshi ntamenye aho wavuye. Amarira aragwa. Muhita mosozi. Acarakoroka. Nyafatanye. Abantu kumbabaje. Kuko yankubise n'urushyi. Abantu kumbabaje Imana nawe ntikugwa amahoro. Ntabwo njyewe narinzi icyo nkoze. Cyo kora namusabye imbabazi. Ubu nta kuboko afise nta kuguru. Hari wigeze adusanga mu ishyamba ryo muri Murya turi gusenga, yari umusoda. Araza asanga ndapfukamye. Abandi bose barikanga barahagarara. Aravuga ngo mwicare hari nge ndakomeza ndasenga. Atuka inyuma yanjye kuri ukuguru ajugunye. Agapira nari nambaye, agatisheti nari nambaye, nari nakaguza amafaranga 800 y'amanyarwanda kandi nayo yaturutse ku musaraba. Ntabwo nigeze mbabazwa nuko ankubise, nababajwe n'impuzu yanjye ataruye. Ndamureba ya kamere nababwira yari itarahinduka. N'abantu ubwo nta mhoho afise ndagukubita. Imana ikorera mu mujinya igakoresha n'umujinya wa Samusoni wavuye mw'amaso. Nagarinda gukubita. Aramanuka ari kunsatira, mpitamo inyuma ye bagenzi be baraje navuga nti ntacyo nkora. Ndatuza ndapowa. Ndangije mfata impuzu nari mfite arambwira ngo yikuremo, nyikuramo yimbohesha amaboko. Nyireba gutya kumbohera imbere rero, kubohera amaboko imbere gutya n'ubundi ubukoze ubusa kuko muvuma zose ndazikora. Muvuma zose ndazikora. Hano anerura amaguru gutya, hari igiti cyari gifite agashami, twebwe tugita agashami baciyeho, akiramo gutya ya maboko, amaguru ntabwo nashyikira hasi ngo mpagarare. Ntekereza ko naje gusenga mbibwiwe n'Imana. Njyewe n'Uwiteka twari twavuganye, arambwira ngo jya muri Murya iminsi 7 nihera uzataye. Ndeba umuntu uri kunsuzugura uhumeka umwuka wo mu mazuru, ndeba umuntu utanafite n'iraka. Ndamwana harya wishingikirije iki? Kandi ngo urafite ivuzi wowe kandi n'ubundi nakumanitse. Ndamwana nubwo ubona amanitse ariko ndahagaze. Umwuka ntera mw'ishyaka n'ishavu ryinshi. Ndamwana ntibunkoze. Izuba ntirirenga batarabigukora. Ku mugoroba yaramanuye baduha n'ibiryo ariko impuzu ntiyazingarurira. Ku mugoroba bajya kuri patrouille, indaya yamuteraguye ibyo umudandaza amagara. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Mwumva umujinya Imana yatuye Yerusalemu wo gusenya urusengero, mwumva waraturutse kuki? Kandi urusengero rwari rufite ahera hahera, rufite icyanya cy'abatambyi, umwanya w'isanduku y'Uwiteka, rufite n'intebe ya Mesiya, rukagira intebe ya Dawidi n'intebe y'imanza. Mwibwira ko ari iki cyateye Imana umujinya ungana gutyo? Ngo nuko bicaga abahanuzi bakanabababaza. Icyo abavugishwa gusa. None
ndagira ibyo ntavuga kugira ngo ntaza kubibazo, ariko namwe mutekereza. Ndagira ngo ngaruke ngere hafi nze no gusoza. Aburahamu ni mwene Tera agurisha ibigirwamana, ariko arabidandaza, afata kimwe n'ikindi araterura, kimwe kiramucika gikubita ikindi, ikizuba n'ikigusha imvura birameneka. Ise bamubwira imbere ramwe ngo byagenze bitarakuti byarwanye. Isamuti mbega Aburahamu kucyubeshya, aramubwira ngo izimana ntizumva, izimana ntizireba, izimana ntizikora, nta nimwe igenda, byarwanye bite? Aburahamu aramureba aramubwira none papa, ababigura bibafashe iki? Ko nirirwa ndabidandaza, ababiguze bibafashe iki? Kandi umbwira ngo ntibyumva. Arambwira ngo none wirirwa kuri ibi bitumva, imwe yo kwa Nowa yavugaga, imwe yamubwiye gukora inkuke, imwe yamurinze umwuzure, imwe yamuhaye umugisha, yagiye he? Abantu barababara, ava imbere ya se n'umubabaro, ngo acinjira mu murango w'inzu y'iwabo avuye mu isoko. Imana iramubwira ngo Aburahamu we, haleluya, agira ishyaka ryo kumenya Imana ivuga, Imana ikora, Imana ireba, Imana yumva, Imana igenda. Iramubwira ngo Aburahamu we, nari narabuze umuntu wantekereza, nari narabuze umuntu wabaza amateka yanjye, none ugushaka kumenya amateka yanjye. Ndamubwira ngo ndi Uwiteka, tore moya kasayini moya, ninjye Uwiteka Imana ishobora byose. Ndamubwira ngo ninjye wakijije sogokuruza Nowa, ninjye wamukijije umwuzure mu nkuge. Ndamubwira ngo ninjye waremye ijuru n'isi. Iravuga ngo nubwo uri mu bigirwamana nk'ibyo bimabaza, ariko nunyumvira nzagukoresha. Aburahamu asohoka mu nzu, abwira se ngo mvuganye n'Uwiteka. Umunsi mpamagarwa nari nakuru hano hirya muri Kenya. Twari turi muri hoteli tugiye mu irushanwa ry'iterambere ry'umwana muri Korani. Marayika amaze kunyiyereka, ndasohoka ndivyura ko nari ndyamye, nari mu nzozi. Marayika anyiyereka, nkangurwa n'abantu twari kumwe, barankubita kweli, barankubise inkoni 60 ndazikubitwa. Ariko mufti twari kumwe wari uyoboye abayisilamu icyo gihe mu Rwanda, arambwira ngo wabaye umukristo cyangwa urakomeza irushanwa. Ndababwira ni mbaye umukristo. Ambwita urundi rushyi, baye umukristo cyangwa ubaye urakomeza irushanwa? Ndabwira mbaye umukristo nushaka kunyisha. Angishe akora mu mufuka amadolari 200, icyo gihe byavunja kuri 600, ubwo byari nk'ibihumbi 120 y'amanyarwanda. Arangije arambwira ngo genda umwe juice, numara kuyimuruhuke mu mutwe ugaruke tuganire. Niko itegeko rivuga, niko suni bitegeka, nta wica mu rutadi, barebana urabanza ukamuha amahirwe yo kwiyitaho, ariko ntibemera asohoka aho ahindukiye. Arambwira ngo genda baguheshe umwe, numara kuyinywa ugaruke. Ngeze mu muryango, umurango nsohoka mu cyumba narindi, numva ijwi ry'Uwiteka. Amen. Ngo Anicet niyomugabo, nitwaga Seti niyomugabo Abdul Karim kwirangamuntu. Ukarangamuntu hariho niyomugabo Abdul Karim Seti. Abdul Karim narikuyeho nshanandika baharubura habi hari Anicet kubw'impamvu zayo. Arambwira ngo ndi Uwiteka Imana yawe. Icyo ni kimwe. Kabiri, ninjye Kristo wagupfiriye. Gatatu, nguhamagaye mu izina kugira ngo ngukoreshe. Icyakane, arambwira ngo ntutinye ababisha bawe, ntacyo bazagutwara. Arambwira ngo nguhamagariye kuvuga ukuri, kugenda ubwiriza. Ishyiraho irindi jambo rindi ryasojwe, uzavuge wihuta, ngo kuko uzarama igihe gito. Ubwo maze igihe kinini cyane. Yarambwiye ngo uzavuge wihuta, kuko uzarama igihe gito. Uwo niyo wambwira ngo uzarama, ntabwo nabyemera.
kandi niyo wambwira ngo uzakenyuka sinabyemera, kuko gukenyuka ni ugupfa utageze ku ntego y'Imana yakuremeye. Hanyuma kurama ni ukubaho mu buzima Imana ifitemo inyungu. Kandi gukenyuka kw'Imana ku bana b'abantu ni uburame butangaje. Nyumici nsubiramo imbwira amabagira ngo tuzareba umwuzukuru, uzabona umwuzukuruza izagirite. Mwumve ibintu Imana yita igihe gito. Kuriyo iyo mpamvu njya kwibagisha kanseri mu nda, naragiye nari nifitiye Bibiliya y'Ikinyarwanda, mpura n'umudage wavuraga muri India n'Abahinde. Arambwira ngo icyo ni igiki ufite? Ntamwana ni Bible. Arambwira ngo umukristo? Ntamwana yego. Arambwira ngo nanjye ndi umukristo ariko ntubivuge cyane Abahinde batabyumva. Ntamwana nta kibazo. Ntubivuge cyane Abahinde batabyumva. Arambwira nta kibazo. Nta kibazo rwose, ntugire ubwoba. Umuganga w'Umuhinde arambwira ngo ni igiki winjiranye? Ntamwana biremewe ko byari byemewe ko umurwaza yicara aho ngaho, mashine bakayicomeka n'amakamera akabareba, bakakubaga areba kugira ngo akurikirane umutekano wawe. Ndavuga nti ni Bibiliya yishyire hano. Arambwira ngo imaze iki? Ngo bitandukanye n'ibitabo by'iwacu. Ndavuga nti sicyo kinzanye, narinje ngo mvure nimara gukira ndakubwira. Arambwira ngo wizeye kuri bukire? Ndavuga nti cyane. Arambwira ngo none ko ubyizeye icyakuzanye mu Buhinde ni iki? Ndavuga nti narinzanye no kugira ngo uceho inyama irwaye izindi zisigara ari nzima. Nta kindi tudasanzwe. Naramubwira ngenzanywe no kugira ngo ukureho inyama irwaye kuko ni wowe ubishoboye. Njye ntabwo mbishoboye. Numara kuyikuraho rongera udode ndasubira mu Rwanda ndamahoro. Mara iminsi 3 muri koma, akajya asigana na wa muganga w'umudage, akajya amubwira reka tumukure ku cyuma yapfuye. Akambwira uti ntubona ko mashini ikiri gutera? Navuyeho naramanutse, umwuka uramanuka ndagendagera kuri 7. Ubundi bo baba baguhebye, biba byarangiye. Biba byarangiye nta n'umuntu ukikwitayeho n'abarwayi baba bafite. Banyihanganira iminsi 3 yose. Ndangije mbyutse ndambwira ntubona ko mbaye nka Kirisito? 3 mu gitondo. Arandeba araseka ngo uko kwizera kwawe ngo Imana izakugumishe. Hamwe ni 3 Yesu yamaze mu mva, nyimaze muri koma kandi ngarutse ndi muzima. Wa mudage araturikararira, ariko kandi nagarutse afite imbaraga nyinshi. Arambwira ngo nta kintu barebaga ndamwane boya, Imana ntiyemeye kunaniza ubwonko bwanjye. Nari ntuje. Ariko nkunda Imana, Mana y'Imana, nkunda Imana. Hari yaba tuzabona igihe cyo kuvuga Imana nta saha tugira. Nijoro ntituzabwiriza, tuzaba turirimba gusa. Ariko hazama nibura ikaduha ubutware nk'ubwa Joshua, tukaba duhagaritse ukwezi n'izuba tukavuga Imana. Imana ireba Aburahamu, ibona mu isi nta hantu he habaho. Munyumve tugeze mu izingiro ry'inyigisho ya none. Ibona nta hantu na hamwe mu isi Aburahamu hahari. Ibona ntaho. Kwa se ntihamureke. Ikanani najya yaraturana n'abanduye, n'ubundi yongere yanduye. Ndaguhaye. Imana ifata initiative yo kunyaga Aburahamu atura. First of all, iyo umuntu yumviye Imana, akemera ijwi ry'Imana imuhamagara, munyumve, ihindura umugisha we wa mbere. Kubera iki? Umugisha wa mbere w'umuntu ni famiye, jamaa yako, aho uvukira. Famiye, mu babyeyi bawe, niwo mugisha wa mbere Imana itanga. Umugisha wa kabiri ni umugisha w'igihugu. Hari umuntu uri hano sinzi niba hari yanyandikiye kuri WhatsApp igihe twahizaga yambwiye amasengesho natashye, arambwira ngo wadufungiye inzira ijya muri Ntuza, ngo ni he bajyaga harya? Muri Serbi. Wani sengo shanga wayifunze nuko. Muri ku munsi mbabwira ngo ntabwo iriya nzira ari y'Imana. Muhumure nta yindi ndi gufunga.
yaranyandikiye arambwira ngo ayifunze pe. Habwiri yari iy'Imana, ntabwo yari iyo. Gusa nyine mu nyanja itukura hambukiyemo n'abanyegiputa n'Abisiraheli. Abanyegiputa bamwe basigayemo, ariko abari barasize amaraso ku nkomanyizo barakomeje bagera i Kanani. Uwagiye yarayasize azashyika abeho amahoro, ariko uwagiye atarayasize azabaho nabi kuruta kuguma hano. Murakoze. Yabimbwiye n'umujinya mwinshi arambwira wayifunze. Ndamuhamagara ntabwo navuga izina rye, uretse ko ntanaryibuka, yari nimero itariho izina sinibuka. Twongeye gucatinga, niba numvishe ntabwo nkumeneye ibanga urumva ko ntakuvuze. Imana ihita ihindura umugisha wa mbere w'umuryango. Munyumve mwitonze, umuryango niyo nzira iguha umugisha wa kabiri, kuko aho umuryango utuye niho umwana w'uwo muryango avukira. Ntabwo wowe uhitamo aho kuvukira, uvukira aho ibirenge by'abakubyaye biri, sibyo? Icyo ababyeyi bawe bakoze ubuje kucyikorera rero. Amaganya ya Yeremiya igice cya 5:21 havuga hano ibice 5 amaganya ya Yeremiya. Iki icuri intimba, gucura intimba niko hitwa. Okay, muhadusomere. Nutwigarukanire kuhoraho we, natwe turakugarukira. Dukomorere iminsi yacu nk'iyo twahoranye ubwa mbere. Shiti waradutaye ruhebwa, ukaturakira birenze urugero. Hama turebe ku murongo wa 15. Umunezero wo mu mitima yacu urashize, imbyino zacu zahindutse amaborogo, ibitsibo byo ku mitwe yacu birakorotse, tubonye ibara kuko twakoze ibyaha. Nicyo gituma imitima yacu ihondobera, ibyo nibyo bituma duhera mu kajisho. Bitewe n'uko umusozi Siyoni ucitse amatongo, imbwebwe zisigaye zihatambatamba. Weho uhoraho wamaye ibihe bidashira, intebe yawe ihoraho ukurunganwe ugenda ugukurikirana. Urakoze cyane. Umurongo wa 12 niwo nashakaga cyane. Abaganwa bamanitswe babasungaje. Gatoya abaganwa bamanitswe babasungaje. Ukuboko kumwe. N'abatama birabagirira udusore. Umusore isigaye ikorerwa isyo, n'abana babanikizwa n'imbambo z'indi. Murakoze. Nabwo bakagenda basitana. Twebwe niko Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuga. Abo baraziriki. Abo bana bari kuvuga ayo magambo, bavuze ayo majambo yose, nta n'umwe wari muri Yerusalemu, bose bari muri Babuloni. Mungeri ngira ngo agera muri Isiraheli yasanze abantu baba bari gusoma bameze nk'abaririmba. Hari abantu basoma ibitabo byo kuganyaguza muri Isiraheli jusqu'à présent. Abafarisayo barabifata bakajya basoma ibi byose nyene babakoreye, bakajya babisoma bigirutse ubugome bwa Babuloni. Aba bari kubikorerwa bitewe n'ibyo ababyeyi babo. Twebwe muri Bibiliya y'Ikinyarwanda iravuga ngo ba data bakoze ibyaha none ntibakiri, ngo natwe twikoreye ibicumuro byabo. Jeremiya aravuga ngo abagaragu, so ibikomangoma nibyo Bibiliya y'Ikirundi ivuze ngo nabaganwa. Bari abantu baganwa b'abanyacyubahiro, ariko noneho nibo bahindutse abo gushungero.
Imana ireba Aburahamu iramubwira ngo si wowe wabikoze, ariko noneho unyumviye ngwino nkwereke igihugu. Bwa mbere iramubwira ngo siga inzu ya so. Kubera iki? Yararaguje, yaraterekereye, yatanze ibimaze by'amaraso, yacuruje ibigirwamana, amutisiga inzu ya so. Umuryango wa so ntuzongere kuwuharurirwamo, ntuzongere. Papa arahaguruka aragenda. Bwa mbere yamukuye mu muryango wa se, ariko agenda muzasome ntiyagiye wenyine. Na Tera yaramwumvirije aravuga ubwo wavuganye n'Imana ishobora byose, nanjye ndajyana nawe. Tera siga bya bigirwamana akurikira Aburahamu, ariko Aburahamu ntiyagiye avuga ngo ndi kumwe na data. Oya, Tera yagiye avuga ngo nkurikiye Imana ya Aburahamu. Mu nyumve yagiye avuga ngo nkurikiye Imana ya Aburahamu, ariko Aburahamu ntigeze avuga ngo njyanye na Tera kuko Imana za Tera. Aburahamu yacuruje Imana za Tera, yizeye Tera akurikira Imana ya Aburahamu. Sinzi niba muri kunyumva. Mu yandi magambo, si ngombwa gutandukane n'umuryango wawe ugusige, ntimwumve nabi icyo ijambo risigura. Ahubwo wo umurongozi wawo niba wayobotse Kristo, nibanyure mu nzira zawe. Ubu uyu munsi ndagera mu rugo, nababwiye ko mama yabaye uburozi.